akarukam ka ba Shong kun bat ipo iping ba ka sngi lomlang Central Celebration Committee hinin ka singa nyo trik klaling kod arhajarpsan kala pelongi ka 13 sngi lomlang ha Shnong rongmong ve Shnong Pnar ka badan ha ka district Dima Hasao Assam ya ka ni ka program la khodru ka Jaintia Festival bat ka deiru ka jaka ni ka than ka badan bon ki Pnar ki besang basa na du ki por ki pa Mynsiem. Member Autonomous Council MEC Jongka Dima Hasao Autonomous Council Ubadeiru MEC Jongka Than Uba Fleming Rupsi Ulalong Kong San Hakatek Program but President Rangba Jongka Neutrap Integrated Territorial Organization Uba Don Bok Dakar Uday Ubala Shakhat Soba Shakatay ka singi lom lang kabakhat lai hakatay ka singi lai don ringkat lang ru ki riu rangba ki pastor teman masan ki he sarkar jong sarkar Assam ki pat ba ki bade ki Pnar habakran kum kongsan MEC uba Fleming Rupsi ulakran bat banjur badan kaman long shitali ka way kum ka jaj ban riu ka badan hakatay ka than ha Assam hakaba ki la ru ban penan kam yau kum unong me khmat jong ka than hakinu ki por ba ki don kam pat ong ru ba don kam ru ban don ka jingnang jing start ka ba paka ha ka ba undup la ru ban yarap ha ka yo kam yo jam hadin ka jinggan tiu ya ka lama si lom lang dau kong san bat uba don bok dakhar la yo ka jingkran pryang sobhano Reverend Chevesta Rupsi ubadei ru President Jong ka sngi lom lang committee ikong Altrisha Suchang ibabat kum ka treasurer sngi lomlang Central Committee u Reverend Riyonglan Lahong ubadei u President Central Committee u he sarkar jongka Assam u Giri Dhari bat kibe Nalor ki jingkran la don ru ka jingshat ni ki kanaren bat ki jingshat tan rai ni ki khon samla ki ba na ka te ka than kum na kanhun rong mong ve Shnong Pnar rang so unit na choto mulkai harang gajau unit kashat lahu naka dimbruchira harang gajau unit kashat pliang naka kanhun half long unit kashat nongrat na jatin ga unit but na kiwe ki kanhun ki bade ki Pnar Batun ite Mr. Gary Shangha Bamun aga HSLC wi aga danung tom semawan bat penbot ite opra nei Mr. Pankulur Jungai 1 lam amgi haini jadi nakaliang yung kaseng Hito yu ya sakhi lang de ka ngilum lang ko khatle ko da penbat da pelai da ka senbe central senlum lang te kumba borok khoi nakal liang ga jong phi kinong yalam jong ka seng ngang asmu halade ba kan ne gnyo tare kalalang kot kadai kata ka red letter de ka ba hangni hapo Assam ne ka district jong ka Dima Hasao kala ithu ye P7 penlong ye kan ne ka festival menta ka sngi hagwai ka liang ngang asmu sorong Nada kiwi ki chat benriu ki bedon hapok ke jala jungi ka mai khalia midon ye kata ka nal dingkot ka ba ki biati ki don ngar ma so sorong bagi chat benriu Pnar jungi ki bedon hangni hapok di Mahasau kira khilang ki don lang ye khala ka jong ka festival bat ngila yo ruban sakhi kiwi ki bedon ki chat benriu ki bedon hapok ke jala ka jungi ki kira khe bat ngang so komen ru ba kini Parado parasnam ki jongi ki badan shakane ka wei ka district lanesh ko wei ka jalla ki rakhe ye ka si kerpang nga kunturu yi phi ki khon samla ba ka ei ka ba menta ka ba bidon kam e kum ka jaj benriu nyu trap khandriam upnar ubhoi uwar ngidei ki pat khasi bayar takan mawi kata ba ye menta hi ngidon kam ka jing ye teli ke ai kata ke jing ye teli saperkhat hi maphi ke ai kata ke jing ye teli teng yo phi syapngop hauto ksut ubakran na siliang da phi pet ik simprek ti ke jong phi pet baha kim yaran kat da lei ru henrei kat la da phi pendan kampat ke jebiang ke jong phi la da phi penwandur kumni pet kinik simprek kibet kiwan kumjuk
Kaya ka bang akwa ban ong yepi. Le ya ka bas day. Kumbaong ka kentien nong way, do what is right, don't do what is good. Le ya ka ba day, wat nam le ya ka ba ba. Kenang bakalaway ka jong pi. Pat pendang laru ban yada ya ka hok ka jong pi. Kamu ong day kentien Pnar. Ye hok ladum yo ukne day bor. Kate to pen em kam ba pi. Way ne hadian wadi ya kelam. Hadian wadi ya seni ba, da seli, da up. Wa dang em kate ka kentien maya jat bro. Kam ganu kate ka kentien maya jat bro. Lada chong don pi. Kam I chong I hapok jela me khalia. Habu blai de jeru. Tong bru dan ta jot dele. Nganu no ong blai de jeru. If God have to send me to be your leader, then nothing going to stop me. Geti jangan dengar habu de jeru blai bru dan ko challenge. Geti. But jing am kam. Ini kesengi rumlang kesengi jing am kam arajar khatwi arajar khat ar yo yeka. Rejing yerap irang ba Shnong bro Shnong bat rejing yelam em hati por bro basa yo ini ski hadon ni yang yile keman sabahai ka. Heni bedap skawa jing am kam ga customary law nementa jong I ga an nementa ga jaj pujo em ga ha district jong I hadima sau. Baru jaj OM ho customary law written book yang KM. Ha iwan jaj Pnar jo M ga. To perkhat ni te. Perkhat ni jing am kam yang te. Je klama waktu ni formi committee. Mana formi committee approve ka council ka committee. But senai customary law ikuble ya Yuwi orang ba dong jangan Shnong je tinggal beki krek lang banga to wanai bok suciang to nang tho yeka beijing kerpat udanga bat komiti te emat di gete kot dong poi go chepi le tepat I ani kenun tho te kot gete to pentre kam gi hapok di masau nementai je Pnar te menuyuk pikar te kot sabha yipure bat pensang tho iwi Ibam siapa? Kati pecit tanggal kelakten kacijat Pnar de. Kenang bu suk busani bat uyi yile nementa kajat jong yile. Nu mana orang yile kat ni berdep. Tem em ketika customary law hai. Ngada em penem kami po Shnong ni kiten hai. Ujing thop em ga. Dekat tu council de tip ka. Court de approve fi hapsu translate juga tu publish ka ke booklet. Jadi booklet hamam ni unit Upa yeka, tenada emini nu, bam sengau yahat, ham knyum ham klamra cedukan, cinu public place bam to asap, one committee, ye pembait lang, badang ye modify, lang ye pensna kadu kedia. Tegeni jing klam yang iceden. Tegat presiden ng India le ye bai uman, gat prime minister ng India le ye bai uman. Dikten